Velasco and family, Eddie and Rosario Gilas, Robin and Chit Angeles, Neddy Macalino, Ansley and Lea Gonzalez, Kate and Lerma Gilas, BJ and Fatima Dolly Manlutak, Joy and Chi Careon, Ched Alfonso, Jocelyn and Elmer Geroso, Claudia Camiling, Teresa Alfonso, Harris and Marlene, Veronica De Leon, Manlutak, Medina and Polintan family, Noli Lagman, Christopher Dungo, Joy Gonzalez, Melvin Lagman, Harold Lagman, Ricardo Giao, Marcus Joaquin Areza, Reinhardt Reiner and Weng Rocafort, Emerito and Zenaida David, Emerson and Ken May David, Erica Zammer David, Zane and Kevin Manabat, Marco and Zion Manabat, Lamberto Manabat, Linda Angeles, Buwan, Nulud, Saluchong, Angeles, Dimakali, Cuenco and Gakad family, Augusto Lopez. Para king birthday ng Tracy Camille Cortez. Para king Kayadwanandi, Tess Calma and family, Teddy, Edelrina and Eduardo Calma Jr., Edelmira Kayanan, Arcel and Shangri-La Gilas, Francelyn Gilas, Wilfredo and Mercedes Castro, J.V. Von and Maylene Vitug, Pat Torres, Rolando and Catherine Sebastian, Jervy and Ireland Claire Sikat, Nina Arian Sebastian, Neil Joshua Sikat, Franz Aldrin and Angeline Sebastian, Joseph, Mary Hazel and E.J. Valentino, Joseph, Emmy Lou and Ethan Di Giacomo, Mike, Melody, Gabriel and Micaela Young, Dewey and Irene Remedios Venus, Rizalyn Venus, Derek Chris and Liza Pineda, Minerva, Concepcion, Cariza Marie, Charmaine, Ronilio, Rain Jasper, Conrado Bisda, Cecilia Cruz, Betty Ong, James Benedict Layog, Virginia Manugid, Martin and Jem Palo, Maria Fatima Castro, Joshua Angeles, Chi and J. Careon, Nina Gonzalez, Alicia Kayanan, Jerome McDonald, Rosie Umul, Randy Kayanan, Jason Reyes, Jeffrey and Jonan Reyes, Filomena Yuzon, Chloe Angeline Co, Evangel Di Matulak, Dante and Tutet Torres, Claire Cassandra Mahia, Michelle Pauline Dairit, Jess and Mel Soriano, Edgar and Glenda Navarro, Lay, Nicole and Kyle Ocampo, Rodel and Jinky Manyalak, Jay and Daisy Soriano, Mike and Diane Marin, AC and Jonah Soriano, Johnny and Juanita Manyalak, Erlinda Makaspak, Frances Joy Ocampo, Renato Angeles Jr. Para king Kapaldanandi, Ines Gosum, Norma Gueco, Miguela David, Marites Sebastian, Consuelo Mendoza, Rina Kayanan, Alfredo Kayanan Jr., Stephen Martin Manlutak, Rosario Gilas, Neddy Macalino, Ellery Claire Malit, Rosita Malit, Josie Hinco, Ferdy Justin Baste, Bernie Saplala, Didi Abaya, Maria Luisa Minfelix, Cecil Manlutak, Jane Caburata, Marcelino Lagman, Paz Lintag Sazon, Lucia Flores, Marieta and Rogelio, Edna and Joel, Roman and Tess, Wela and Rayel, Raquel, Girly Ruth Serrano, Felisa Serrano, Ireneo Canlas, Consolacion David, Catherine Dizon, Irene Manlutak.
Para king kapayapan ding kaladwaradi, Caleb Lawrence, Nicolas Ilimunada Corazon, Presi Gliceria, Andrea Francisco, Marvin Oseboy Betwin, Edilberto Gisioco, Jose Salvadora, Juan Severa, Roberto Wang, Lorenza, Kenching, Mariano, Maria Luz, Lucila, Aurora, Castor, Maribel, Elpidio Agapita, Maria Luisa, Ricardo Sr., Fortunata Tomas Eustaquio, Felicitas Roque, Leonardo Manlutak, Benedicto Arsenio, Epipanyo Maria Inco, Albert Torres, Arsenio Maria Cruz, Dolores Castro, Eustaquio, Juanita Eduyan. Jerome Manlutak, Maria Julian Gomez, Simeon Lauriana, Felino Salome, Jose Tungol Sr., Isabel Gonzalez, Gloria Lopez, Irene Magcalas, Simeon, Maria Godofredo, Eutulio Lucina, Eduardo Calmas Sr., Albina Benamin, Consolacion Reynaldo, Santiago Rosalin, Melvin Gregoria, Eli Honorio, Marcela, George Jose, Rodolfo Ramier, Maxima Jose, Fortunata Lopez, Jose Maria Gasa, Jesus Gloria Gasa, Terence Cameron Davis, Valentino Jaime Gasa, Marisa David, Cristina Gasa, Vivencia Ramos, Patricia David, Isidro Maria, Erico Mariano, Jose Tantenco, Amparo Felicidad Melanio, Paulino Patricia Among Osegiao, Dr. Benvenido, Antonio, Florentino Floreta, Pedro Cecilia, Julio Julia, Medalia Hamilcar, Renato Rosario, Flora Melchor, Leonila Constancia, Froilan Quintin Sr. and Jr., Belenciana Roberto, Miri Hilda, Lebrada, Rodencio Reynaldo, Nenita George Torres, Antonio Victor, Guillermo, Beatriz Magdaleno, Severino Andres Clara, Jesus Tayag, Pablo Giao, Herminia Giao, Judita Uy, Carlos Niña Carlos, Honorata Pedro, Jose Eugenia, Cecilia Bernardo, Benita Pacifico, Jerry Alice, Alfredo Sr., Teresita, Ruben Elena, Reynaldo Saturnino, Sioji Gosum, Maria Tayag, Rosalinda Serafin Ibarra, Victoria Marcelo Gilas, Ernie Macalino, Justin Ibarra, Jimmy Sanchez, Nicolas Rafi, Feliciano Sr. and Jr., Modesta Erlinda, Luis Corazon Emanuel, Rodolfo Ramon, Felicidad Santos, Juana Reynaldo Layug, Leonardo Lagman, Joselito Castro, Simeon Maria, Jennifer, Charlie, Randy Fernando, Francisco Ignacio, Homer Carlos Godofredo Tayag, Eutulio Lucina, Eduardo Calmas Sr., Caleb Lorenzo, Nicolas Iluminada Corazon, Presi Glesiria,
Andrea Francisco, Marvin Conrado Maglalang, Carolina Santiago, Edna Garcia, Joan Clenald, Cornelio Marcelina, Dionisio Mervin Dalugdugan, Tessita David, Herminio Navarro, Vicenta Ocampo, Joseph Angeles, Norma Rose, Luz Teodora Miguel, Ernesto Alfonso, Medardo de Leon, Romel Camiling, Enrique Gatdula, Rosalina Elena, Janet Inco, Emerenciana Salvador, Reynaldo Torres, Jose Flores, Luz Reyno Ray, Ronnie Haynes Joan Otto, Brandel, Andrea Gotenbos, Claudia Mariano Eustaquia Inco, Jesus Emerenciana Torres, Miguel Maria Sicat, Jose Apolonia Inco, Among Damaso Inco, Juliana Corazon Sicat, Philip Vincent, Marciano Macario, Felipe Paulina, Elfida Maximo, Manuel Petronolia John Hill, Antonio Roberto, Honorio Domingo, Jose Aurora Nuki, Corazon Drigas, Luciano Lampa, Maricel Lacgasa, Jose Beatriz Socampo, Veronica Cruz, Consolacion Manalos, Jesus Soriano, Jonep Rodriguez, Raul Manyalak, Raul Mongcal, Nicolas Marcelo, Teresita Genaro, Jeffrey Kayanan, Josepina Piamonte, Jose Magtoto, Felix Berhinia Cuenco, Ricardo Eduardo Bernardo, Roberto Agustin Diosdado Melanio, Nestor Aurea, Lucila Corazon, Elena Ernesto, Norberto Dominga, Angelina Aaron Gabriel, Julian Anastasia, Carmelito Rosario, Jose Juanita, Nora Renato, Victor Isabel, at ding maldang kaladwa kim purgatorio, lalong-lalo na ret ang alanang makaga nakakarela.
Talakad tamo po. King lagyo na ning ipa, ang poning anak, ang poning Espiritu Santo. Kapatad, pinili na ning Diyos pa, agpangking kaburyana, at pepagbanalana king kapamilya taning Espiritu na ban maminto kang Heso Kristo. Layong melinis king pangapisikan king dayana, ing grasya ang pon kapayapan, mantabe sanang labis-labis, kay kayo man. At kekan timurin. Kaluguran kong kapatid kang Kristo, king kekaban na ring 5 paruming kong milabas. Si Diyata na ring puso tamo para king kapag masusyan, niting misteryo ning kaligtasan, aging panana ning ginutamo. Iting pamagsadya de patantamo king kapamilatan ding dapat amayap, pamagpenitensya, ampon pamanalangin. Ngening penantit mitipon tamo keti ban pagmulan ibulalag, iting masusing kapigaganakan. Kasan metong ning kabilugan a banal a kapulungan king meto yato. E Kristo yang mipnong tagumpe king syudad. King syudad na ban iganap na ing misyon na. At timong Mesiyas talapangabos at ari tamo. Ban pailasa mate ampon subling niye. Taimtim tamong pibulayan iting depat ng makakabos. At ang tabayanan taya kambening mabye kasal pantayanan. Kasan metong naking pamayla sa king krus mananuna sanang mirakayanan tamo naman king pangasubli ng mebye at panibayong pabibiyebye. Manalangin tamo. O Diyos, sa malugod ang pon maganaka, bendisyonan mula reting palaspas at pabanalan mula. King Aldoyti matulaming papasyag king Kristo, yaing talapangabos sampon arimi. Atok yan miyasana king mipnong katapatan, at misa na yaldo apakiabutan misanang miras, king kanwanan na ning bayu ampon alang anggang Jerusalem. Itiyadwan mikeka o Diyos, king kapamilatan ng Heso Kristong anak mo, ang mabibiyang pon mag-ari kambem, king kametonganing banalay Espiritu maggaman, king alang angka. Amen. Pamamasang iba't king maya pabalita at pangkang San Lucas. Ligaya keka o Ginoo. Jesus sinulong yaking pamaglakad na pasuba Jerusalem. Inyang malapit na Betfahe at Betanya, king bayitbit ning bundok kaawsan dang bundok ding Olivo. Tibura na lang lumakad ding adwa ka ring alagad na ngana. Munta kayo king arapan yung balen at kabud, milub kayo king balen. Manakit kayong metong abiserong asno a pabitasang misaken, makataliya. Kalaganye at idalaye keti, nung ating kutang ke kayo, ba't kakalaganye yan, ing sabyan nyo keya, kailangan nening mayestro. Dig nituburan linakad na lo at disnad na ing sabla, at timo nung makanano ng sinabing Jesus karela. Kabang kakalagande ing biserong asno, ting makibandi kitang dakarela. O ba't kakalagan niya yan? Kailangan po ning mayestro ng arang may kibat. Dahil are kanita ing biserong asno kang Jesus, kay ba't binili ralo ding balabal daking gulot ning biserong asno, layon ding sinopansin na kay Jesus. At kabang dalan lalantag dala ring tao ring balabal do king daralanana, inyang nilapit ni Jerusalem ketang dake a ing dalan padulong ya, king libis ning bundok ding Olivo. Ding sablang alagad ng mamantabe kayo,
Migmula lang minye pasalamat king Diyos. Pupurian deng masika na siwala para karing makapagmula ng bage tenga landa. Ngarang kukulyo, nuwan niya ing aring daratang king lagyuna ning ginu. Kapayapan king banwa at ligaya king kakatas-katasan na banwa. Kanita ring mapila na pariseyo makasalamuha king kekaldan ngarakang Jesus. Maestro, patuknangan mo na ring alagad mo. May kibat ni Jesus. Nung toknang laren sasabihan ko ke kayo, ding mismong bato, ila ring pasikulyo. Ing maya pabalita, ni kekatamong kaligtasan. Kapurian keka o Kristo. Ngayon lumakanta mo king kapayapan, daralit kapurian kang Kristo, ing mengabos tamo, antimo ing tepatanda, ring kekalda na sinalubong kaya, karin Jerusalem.
Manalangin tamo. O alang-anggang Diyos sa malugod ampon maganaka, binyeme king meto ketawan ni Yesu Kristo ing talapangabos mi, ban maging uliran niya king ganap akapagkumbaban, king pami katawa ng tao at king pami dawon na king biyen na king krus, ti parana ing malmong kaburian. Sopan mo kaming makaibye patutu di kilkeka, king kapamilatanan ing pamakitulad mi kaya, at gawan mo kaming matampang mirakayanan, king pangasubling nebyena. Itiadwan mi keka o Diyos, king kapamilatan ng Heso Kristong anak mo, ang mabibiyang pon mag-ari kambemo, king kametunganing banal Espiritu, manggaman king alang angka. Amen. Pamamasang iba't king libro ning propeta Isayas. Ginong Diyos, sinanene indila ko, antimo king metong amagaral. Ban kanito, mabiyasa kong magsalita, karing amanong munyesi kanalub, karing matitikal. Balang abak, gigisingan ako, bakong makiramdam, bakong tumingid, antimo ing metong amagaral. Ginong Diyos, biklat na ako balugbog. Ako naman, eko tinanggi, ni eko kayo ginulot. Bagkus, inapagke ing gulot ko, karing mamatbat ka na ko. At ding pisngi ko, karing manya pulyot, karing balbas ko. Eke kimbilan ing lupa ko, karing malmura at maglura. Dapot, na ako tatalaban ning pamalmurara. Uling Ginong Diyos, sosopa na ako. Inya, inarap keng lupa ko, anting batong pipanasusan. Balo ko, king ekomibili, king kamuran. Ingamano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Dalita pakibat, Diyos ko, bakit pepaimburisan mo ko? Bakit pepaimburisan mo ko? Diyos ko, bakit pepaimburisan mo ko? Bakit pepaimburisan mo ko? Diyos ko, bakit pepaimburisan mo ko? Bakit pepaimburisan mo ko? Ding sablong manakit ka na ko, kalyanda ko. Pipiling dalaring buntok da, at pituya-tuyara ko. Ngarang sasabi, ginuyang kekong penaligan, bakit ngenien ka papansinan? Nung kaluguran akapin, bakit nakasagipan? Diyos ko, bakit pepaimburisan
Kukubkuban da kuding marokatao. Gamat kubis busdala pati nabitis ko. Kana kung butul, kana kulang habilang. Diyos ko, bakit pepaimburisan mo ko? Bakit pepaimburisan mo ko? Karelang pirakayanan, susulod kong imalan. At kana kong balabal, karelayang pisugalan. Eka sana lalaut ka na ku, o Ginoo. Datang na kang agad, o talapagligtas ko. Diyos ko, bakit pepaimburisan mo ko? Bakit pepaimburisan mo ko? Isalita kaing lagyo mo, karing ka na kung kapatad. At ikaing ka na kung purian, king karelang kapuluman. Ikayong makitakot king ginupurian Ikayong sablang lahi ng Yakob, parang hala niya. Diyos ko, bakit pepaimburisan mo ko? Bakit pepaimburisan mo ko? Diyos ko, bakit pepaimburisan mo ko? Bakit pepaimburisan mo ko? Pamamasang ibad, king sulat ng San Pablo, king kapulungan, karin Filipos. Bistaman atyo kayo ing panga Diyos, makanyan man, ena inang kaminan ing pangapantena king Diyos. Bagkus linubas na ing sarili na, king sablang kamalan, at kinwana ingaske ning metong ayalipan. At may kiwangis ya karing tao, king sablang bage. King pamakiwangis na karing tao, migpakumbabaya maikit karing sabla, at meging mapamintuya, ang gaking tinggap na ing kamatayan. Ing kamatayan king metong akrus. Dapot ing Diyos naman, pinukne king matas amatas, at dininan ning lagyu, amimigit karing sablang lagyu. Ban kanita, king lagyu ng Jesus, sukat lang siklawod ding sablang tud, ding karin banwa,
at ding keti king labod, at ding king lalam ning labod, at ding sablang dila, sukat dang ipasyag, king Yesu Kristo, yaing ginu, king ikaligaya ning Diyos iba. Ingamano ning ginu. Salamat King Diyos. Pamayilasa ning ginuta mo nga Kristo agpang kang Lucas. Inyang miras na ingoras, Jesus at ding apostol no dinungot laking lamesa at nga no karela. Masipit kong penaya ing akasulura kayo kaniting apuna na ning Pasko, bayo ko dumalan kasakitan. Uling sasabihan ko kay kayo, ako mangan pasibayo kaniti, hanggang eya mirinan pangatupad, ing king pamag-ari ning Diyos. Kay ba't na nito, kinyane ing metong akalis, pepasalamat siya king Diyos at ngana. Tanggapan yeti at minungkongan. Uling sasabihan ko kay kayo manibat ngeni, ako minungalak hanggang edatang, ing pamag-ari ning Diyos. Kay ba't kinanwayang tinape, pepasalamat siya king Diyos, pemiraso na yung tinape at binyene karelo ngana. Itiya ing kanakong katawan amiyayin para kay kayo. Daptan iti bilang kapigaganakan kanako. Makanyan mo naman inde pata naking kalis, kay ba't ni nga punan at nganang sinabi. Iting kalis ya ing bayong kasunduan, ami patibayan king kanakong daya, ami bubu para kay kayo. Makanyan man ing magtaksil kanako makatumpak yagamat kalupa ko ketiking lamesa. Tutupin ing anak ning tao marapyaking kamatayan. Antimo ing telagana ning Diyos para kayo. Dapot kaluluneng tutu itang taong magtaksil kayo. Kanita migmula lang mikukutnanan, nunino kaya karelo ing makagawa king antikanita. Melaos mitwatwala naman, ding alagad, nung nino karelangan ing peka maulang dili. Dapot nga na karelang Jesus.
Karing pagano ding arida, ilaring paginu karela. At detang tatalan upaya karela, payawus lang darapat mayap. Dapot ke kayo sana makanyan ing mapapalyari. Bagkus, ing peka maulang dili busalyo, maging antiya mo sa ing peka malati. Ating mamuntukan maging antiya mo sa ng metong atalasuyo. Uling nino karing adwa ing maygit maula, ing makaluklok king lamesa, o ing magsilbi. Agyang makanano ing makaluklok king lamesa ne, makanyan man, at ikuketi busalyo antimong metong atalasuyo. Ikayo ring taong di nami mipnong katapatan kanako, karing oras da rin kakong kapag subukan. At ngeni yampang kuke kayo ing pamag-ari, antimo nung makanano ng inang pangkako ning ipako. Akasulura kayong mga natminom king kakong kayarian, at luklok kayo karing trono, ban mukum karing 12 tribo ning Israel. Simon, Simon, isatanas sukat mong abalo, mirinan niyang kapahintulutan manyubok kaya kayongan. Antimo nung makanano ng babalasubasan, ning ortelano ing trigo, ban ikawani na ing sepo. Dapot ako penalangin da ka, ban elubos madaiging kasalpantayanan mo, inyakabod mi bawi ka. Ika naman, sukat mong patatagan, ding kekang kapatad. Mekibat siya Pedro. Ginu, makasadya kong dumami kaya ka, ang gaman king sukulan at king kamatayan. Jesus nga na kaya. Sasabihan kong tutuke ka, Pedro, bayo yatulaw king manok king aldoyti. Ika, akwa mo ng alingad at lungokdo, king ika balo mo ko. Kay bat, nga nang kinutang Jesus karing alagad na. Kanitang tiburan da kayong alang darala na bulsa o kalupi o sadya sandalyas. Mikulangan kayo king nanu paman. Ali kami, ngarang mekibat. Jesus nga nakarela. Dapot ngeni, itang atin bulsa o kalupi idalane. Itang ali alang talibong pisaline ingkeyang balabal. At saliyang metong espada. Uling sasabihan ko kaya kayo, dating amano ning kasulatan kailangan lang matupad kanako. Nibilang yang antimong metong ya karing makasalanan. Wa ing sasabihan ning kasulatan tungkol kako, matutupad na. Ding alagad no ngaran tinambayan. Ginu, atilo keni ring adwang espada. Nga nang mekibat. Makagyo na yan. Kay bat na nito, may koya king syudad at mitaya king bundok daring olivo, ang timoing sadyang daraptana. Tikyan dering alagad no. Inyang karasda ka rin, nga nakarela. Manalangin kayo, baka yung masawol king tukso. Di na yung bagya karelo, ating dayong kabasibas bato, at karin, siniklawudiat menalangin nga na. Ipa, nung burian mo idayo mesa kako ing kalisayti. Makanyan man, aliwa ing kaburian ko, none ing kaburian mo, yaing matupad. Bakit siya kaya kanito ing metong ang anghel, at dinatang iba't banwa, baneng pasik na nga nalub. King sindak amamupot kayo, lalo yang menalangin masapsap. Ing pawas no ating dayang maragula patak, tutulo king gabun. Tinalakad yo kay bat ng menalangin, beli ka na loring alagad no, at dis na lang menga patutod king matinding lumbera. Nga nakarela. Bakit matutod kayo? Bibangon kayo at manalangin, baka yung masawol king tukso. Kasalukuyan na pang magsalitang Jesus, inyanding dakalataw di natangla. At Judas sa metong karing 12, yaing mani muna karela. Linapit siya kang Jesus, layo na yung inuma. Sinabi ng Jesus kayo, Judas, king metong waring uma, ipanganyayame ing anak ning tao. inyanding alagad alkayabe ng Jesus, ikit do ing mapapalyari, ngarang sinabi. Ginu, gamitan minalapurang espada me. Ating metong karelo, tinigpas na yung ngalipan ning matas apari,
at apingas ne balugbog awanan. Dapot sinalabat siya kanita Jesus at ngana. Gusto na. Tigil ne yung balugbog ning taong may sugat at pepakayap ne. Kaybat na nito, Jesus migsalitayo karing pamuntok a pari at karing kapitan daring gwardya nin templo at karing makatuan dinatang darakap kayo. Metong kuwaring tulisan. Ngening dinatang ko keti paka espada at magdaladalang batuta. Kaya beyo ko king templo aldoldo, dapot eyo kubitas ang aga na kang dekap kanita. Dapot itipin aldoy ti para ke kayuya. Iti ing penan di tamimiral, ing upaya na ning karalumtuman. Dekap na ne kanito at tikire kimbale ning mata sa pari. I Pedro makatukiyo makarayong bagya. Migdapuglo liputad ning patyo at i Pedro mekiyabe-yabe karelo kimpa magtinguro arapan ning dapog. Kabang magpatinguro ya karin, apansin ne ning metong ay ipo sa babayi at peka pagumasdane at kaybat nga nang sinabi. Ing taong ini, kaya niya naman. Dapot i Pedro lingad na iti, nga nang sinabi. Babae, eke man nakikilala ing tao ngayon. Kaybat ning mapila na penandit, at di na namang aliwang may kapansin kang Pedro at nga na. Iko, metong ka naman karela, ane? Dapot may kibat siya i Pedro. Aliku, wabe ako. Kalabas ning metong nga oras, atin metong pang mapilit sinabi. Apipilmi kong ing taong ini, kaya niya naman. Uling metong yang Galileo. Nga nang may kipat Pedro. Abe, kuman balo nung nanuing sasabihan mo. Kanita mo rin, kabang magsalitaya pa i Pedro, tinulahok yo ing manok. At ing ginu may likid yo, at mikitlo paglalawe ilang Pedro. At i Pedro kanita na aga na ka, itang sinabi ni ginu kayo. Bayo yo tulaok ing manok king aldong iti, iko akwa mo ng alingad at lungokdo, ing iko balo mo ko. Linuwalyat me ko kimpacho i Pedro, at may nangis siyang makanyan-kanyan. Kanita naman, ding taong magbante kang Jesus, pigmulan deng pitaru-taru at bitbatan. Dininan deng kapiroso at ngarang kukutang kaya. Sige na mo, hulahan mo, nining may katod ka. At nung nano-nano po ing miyaliwang kalibakan, abintunda kayo. Pangayabak, mi pulong lo ring makatuwa na ning balen, ding pamunto ka pari ang ponding eskribo. Inarap de Jesus king kapulungan do, at ngarang sinabi kaya. Sabihan mo nga ni kaya kami, ika pining Kristo. At Jesus may kibat yo. Sabihan ko man kaya kayo, eyo ko mo rin paniwalan. At nung ako naman ing mangutang kaya kayo, eyo na ako man pakipatan. Dapat manibat ngeni ing anak ning tao, lukluk yaking wana ning Diyos sa mayupayang totoo. Ilangan ngara kanitang sinabi. Buri mong sabihan, ika pining anak ning Diyos. May kibat ya Jesus. Ikayo mismo ing sasabing akupin. At ilang ngara. Nano pang patutong kailangan tamo, itamo mismo dimdam tamo karing sarili ng labi. Ing kabilugan na kapulungan tinalakadyo, at delare Jesus king arapan ng Pilato. Karin pigmulando ing dalumdo, at ngarang sinaksi laban kaya. Ing taong iniyara kapiyang lililineng kabilugan ning balen, tuturo na lang sukat mamayad whisking sa sarding tao, at babansag na king yaing Kristo, metong yang ari. Kitang ng Pilato kayo ing antikaniti. Ikapin ning ari daring Hudyo. May kibat ya Jesus. Ikayo na mismo ing sasabi. Sinabi ng Pilato kanito karin pamuntok ka pari, ampon karinda kalataw. Ala ko nga kakit akaso, laban king taong ini. Dapot ngarang lalong pilit sinabi. King pamanuro na karing tao, susulsulanay magalsayng kabilugan na Udeo. Migmulaya ka rin Hudeo, at ngeni mi paras na ang gaketi. Inyan dimdam ng Pilato iti, kitang na nung intaong iti tubuyang Galileo. At inyang sinabi ra kayo king Yesus, ibat siya king teritoryong sasakupan ng Herodes,
peparalane kang Herodes at sumuna man Jerusalem kanitang panahon na ito. Metulay Herodes panakit na kang Jesus. Uling malambat na ng paninasan ing akit ni. Pablasang manibat kanitang abalitano in tungkol kang Jesus. Bisayang makatangal karing mala adarapta ng Jesus. Inya Herodes, dakalya pengutang kang Jesus. Dapat Jesus, mekibat kataya mumang amano. Ding pamuntok apari, at timurin ding eskribo at tilo ka rin. Mga pali buntok, mamapagsumbong laban kang Jesus. Kaybot, Herodes ang ponding gwardyana. Piglibakdet pitaru-taru Jesus, pepasuluran ding barong ari, layong den pepabalik kang Pilato. Kanita muring aldong ito, mikasundulang pasibayo ri Pilato ampon Herodes. Pablasang sadya lang mikasama kim panahon na milabas. Pepayawos na lang mitipong Pilato rin pamuntok apari ampon ding makatwo ning balen at ding memalen mismo. At nga nakarela. Delaye ka na kuwing taong ini, at ngayo king guguluan alat susulsulan ding memalen. Ngeni ako mismo, siniyasat ke king ngarapan yu, at ala kong ngikita kaso laban king taong ini, tungkol karetang sa sandali yu laban kaya. Makanyan mo naman, Herodes sa layang ngikita kaso laban kaya, uling pepabalik na kanako. Lawan yu, alayang depata na mangain tulid parusang kamatayan. Inya pabatbat ke at kaybat pabulos ko ne. Dapat ilangan kinulisak lang anting metong. Ipapatay ang tao ngayon. Ibulos siya para kaya kami Barabas. Ngeni, ibarabas metong yang preso ang makakulong king sukulan. Pauli ning metong apamagalsa, apepasari na king syudad. At pauli ning pamakamate tao. Ipilato, nanananan, ingipabulos ni Jesus. Inya pasibayang migsalita, karinda kalataong at syukarin. Dapat lalurang kilisak. Ipapako meking krus, ipapako meking krus. Migsalita yang katlong ukdo karing tao ipilato. Bakit? Nanuwaring depat ng marok. Ala kong nga kita kaso laban kayo, ang mga intulid yamo sang kamatayan. Inya pabatbat kunya mo, at kaybat ipabulos ko ne. Dapat ilo lalo lang kinulisak ang gambinit do, at pilit dang adwan ing ipapako yaking krus, migwagi ing kulisak do. Ipilato kanito sildak no ing sentensyano, ing adwan do mirinandalan. Pepabulos ne ing taong burido, ibarabas, ame sukol pauli ning pamagalsa labang king gobyerno, at pauli ning pamakamate. At Jesus binyene karelo, barang gawan kayo itang burido. Kabang tataryan dem palako Jesus, may kasalubong lang metong nga tawong milagiwan Simon, at tubo ka rin si Rene, papuntaya Jerusalem, ibatyo kimbaryo. Dekap deiti, at pepapusan de kayo in krus, at pepakargare kayo, king kagulutan ng Jesus. Tukitok yan dering tutong dakal at tao, karedi kabilang lanaman ding mapila na babaeng tatangis at managulele tungkol kayo. Belikdan na lang Jesus at ngano karela. Babaying anak ning Jerusalem, eyo ko tatangisan. Bagkusing tangisan nyo ing sarili yo ang ponding anak yo. Ampat daratang ing panahon na sabihan daring tao. Kapalad daring babaying ebitas ang mikayanak. At ebitas ang migdalang pungol king karelang sepupunan. At ding salong alang pitas ang pepasuswan. Kanita ing panahon aring tao sabihan da karing bundok. Takpan nyo kami. At karing bundok-bundukan, kambilan nyo kami. Uling nung antikaniti ing gagawan da king dutong asagiwa. Nano kaya ing gawan da king dutong amalangi. Luwaldala naman ding adwa pakatao a parehong kriminal, ban patendo kagna ng Jesus. Inyang miras lo king lugal a mayayawos ing bungo,
Ding sundalos pinakure Jesus king krus na, at ding aduang kriminal karing krus, mingat bakit ang kang Jesus. Ing metong kimbanda ng wanan, at ing metong kimbanda ng kaili. I Jesus penalangin na la retang sundalos. Ipa, patawaran mo la, uling erabalo ing daraptanda. Ding sundalos, pirake-rakero, ing imalan alikas da kang Jesus. Mi papaningal malo. Ding dakala tao at tilo ka rin manalbe kang Jesus. Ding mapilan ka rin pamuntok hahudyo, ang makabusal ka rin tao, piglibakde, ngarang sinabi. Liligtas na laring aliwa, albenta mo ngeni nung agyo nang iligtas sing sarili no. Antina ning yakano ing Kristo ning Diyos a pinili no. Ding sundalos, mekiyabe-yabela naman, kimpamamalkara kayo. Lepitan de, at inalukan ding alak amaslam at ngara. Iligtas mo ngeni ing sarili mo nung ikapining ari daring Hudyo. Atin metong akaratulo abiniliro king kabuntukano, at antikeni ing makasulat ka rin. Itiya ingari daring Hudyo. Pati no itang metong karing kriminal akayagnanang makapaku, may kitambulog ya king pamaglibak kang Jesus. Wari ika ing Kristo, iligtas mo ing sarili mo, at pakiligtas mo kami naman. Dapot ita naman metong akriminal sinalabat yo, at inamanuan ne nga na. Talagang wala na kang takot king Diyos, para tamong makapako ka ring krus. Dapot ikatang adwa, sukat kekataing magdusa, uling pangaing tuliran ning kekatang depatan. Dapot ing taong iti, alayang depatan na numang marok. At nga nang sinabi kang Jesus, Jesus, ganakan mo ko sana, potang miras na ing pamagari mo. nga nang mekibat Jesus, Sasabihan kong tutuke ka, ngayon umuring aldoy ti makyabe ka kanako, king paraiso. inyang bandang alas 12 na ning kayugtuan aldo, ipdaya as laging aldo, at meralumdum king kabilugan na labuad, ang king alas 3. Kanita naman kilub nin templo, ing tabing mega bakya atwa kapiraso king libutad. I Jesus kinlis siyang masikan nga na. Ipa, karinggamat mo ipaniwala ke, ing kakong espiritu. Kay ba't nang sinabi iti, may patadyo inawa. Siklahut tamo po. Tikdo tamo po. Inyang ikit na ning kapitan daring sundalos ing me palyari, pinuri na ing Diyos at nganang sinabi, Tuneping ngalayang kasalanan, ing taong ngini. ding taong makatipon manalbe ka rin, pesi uli langan, durugdugan dala ring salura, king pangatalaban da puso king menga palyari. Ding sabla ng kakilalang Jesus at tilo naman ka rin, babatyo ibat king makarayong bagya. Antimurin ding babaeng minantabe kayo, manibat pa Galileo. Ikit do ing sablang menga palyari. Di natangyakan nito ing metong a miyembro ning Sanhedrin. Metong yang taong banal at matulid, milagiwan Jose. Eya kinunsinti ketang tingkaro at depatan ting kayabe na king Sanhedrin. Tubuyo ka rin Arimatea, metong abalen ning Judea, at metong yo karetang mane nayang manakit, kimpanyatang ning pamag-ari ni Diyos. Ing taong iti, migsaryayo king arapan ng Pilato, at peki sabi ng kwanan ne ing bangke ng Jesus. Tinggal ne king krus, binalot ne king metong asudaryong linen, at binili ne king metong akutkutan, alinukib kimbatu, kutkutan yang epa may gamit kenuman. Aldo biyernes kanito, ating sabat malapit namong magmula. Minantabela naman kagulutan daryose, rin babaeng tuki-tuki kang Jesus, ibat po Galileo. Ikit de kutkutan at ikit do,
nung makananureng binili kilubno imbangke ng Jesus. Kay bat pesi uli na lo, at isadyada lo ring sangkap at mira para kimbangke. Kingaldo ning sabat, pepay nawalo, antimo inguyutos ning batas. Ing mayap a balita ning Ginoo. Luklok tamo po. Malisangan agad panapon, kaya kayungan po. Hello. Balak, wala na ko po. At suka pa po? Okay. Kaniting Aldo Mirastana, karing metong karing peka matas a kapag masusyan, naning kekatamong kasalpantayanan. At King Aldo ay ti umetayang umpisan, ing kekatamong pamaglub king banal a parminggo, anong nukarin sedesene kekatamo ning mismong ebanghelyong mebasa, ing kwento at miyaliwang paralan na ning Ginoo. King konkreto at mas malino pamipakit na ning kayang lugod king tao. Nung makananong ing Ginoo, pauli na ning lugod na king tao, agyo nangan gawan ing sabla para kekatamo. Anya nung peka pakiramdaman niya ing kwento na ning pamaylasan na ning Ginoo. The passion narrative of Jesus is actually a story of falling and rising. It is a story of defeat and victory. A story of pain and love. It is a story of loyalty and betrayal. It is a story of pain and sorrow. It is a story of power, of pride, and humility. It is actually a story of sacrifice and selfishness. Kanya dudurot ing kwento na ning pamaylasa na ning Ginoo. At nandin bayo tayo inumpisan ing misa, kukulisak tamo, Hosana, Hosana, king anak ng David. Hosana, Hosana, kabang wawasiwas tala, ring palaspas sa kekatamong daralan. At ito metong yang pawaga at malino pamipakit, ning kekatamong pamananggap, pamaniwala, at pamaglage pagasa, King Diyos, a panaligan tamo. King Ikristo, Hi Jesus, ing makasake asno, matula tayang tatanggapan at matula tayang panaligan, pagkatiwalan, king ya ing pakibat, karing kekatamong sablang kayadwanan. At nung ini pala ing kabalbugana, ning kekatamong kapag masusyan, that the passion narrative of Jesus is actually a summary of what will happen in the coming days. It is actually a summary of our own salvation. At nung ini pala ing kwento na ning kapag masusyan tamo, ngayon Domingo, adwang punto ing pwede tamong tandanan hanggang bayo tamo miras king Biyernes Santo. Ing mumunang punto, makanano tayang tatanggapan ing Ginoo. Makanano tayang winelcome ing Diyos ngeni. King Ebanghelyo, di natangla ring alagad na ning Ginoo magdalalang palaspas olibo. At kay bat makasakeyang asno ing maestro, ding babaya po ring aliwang alagad na ning Ginoo maglatag lang tela, kabang dadadalan niya ing Ginoo, ing ari daring Hudyo. At kabang kukulisak la reting Hudyong areti, actually, they are placing their hope to Jesus. Kabang kukulisak lang, Hosana, Hosana, lalageda ing tiwala ampong pag-asara.
At kabang kakabit da ing pagasa, ang pong tiwala da king Diyos, ing paralan na ning pamananggap da king Ginu, daraladala ding sablang aklis da, ding sablang panalangin da, ding sablang kayadwanan da. That these Jewish people are actually hoping and placing their hope to Jesus, the Savior, their Savior, na ila miligtas laking pangayalipan, miyigtas la karing aliwang pamanabuso, king ila ipagdepensa na laning arida, karing makatarungang pamakitagon, agagawan da karela, oren ding dadalada, reting Hudyo. At ita mo, ngening kasalukuyan, makanano tayang tatanggapan ing Ginu, at suta mo ngeni keni, magdalang palaspas, kukulisak Hosana, Hosana, nuwan yung daratang, ing anak ng David. At kabang dadala tala rin kaya katamong palaspas, katmuya ing pisamban, makapiblastangan, mga santing ko imalan, pakalipstick, nagpabanglo, nag-makeup, at kay ba't detang dating sisimba, misan mo naman pabanway ni, di natang laking pisamban. Ing kaya katamong paralan na ning pamananggap na ning Gino, kalupa niya mo naman ning paralan nung makanano deng tinggap kanita. At kalupa da reting Hudyo ang pong alagad talatuki na ning Gino, itamu man, dadalata mo, ing niyaliwang aklis, ang popang panalangin tamo. Sana kumayap ni tatang ko, sana mikaobra ne ing kapatid ko, sana milakone ing asawa ko, sana mikayanak na kami, sana mayari na yung problema mi, sana mikakasundo na kami, sana makapag-abroad ne itatang ko, sana mayari ko king pamag-aral ko, sana mipasa ko king board exam, o reni rin kaya katamong mayaliwang panalangin, dadala king kasalukuyan. At o reni rin sisit-sit tamo kabang wawasiwas tala, rin kaya katamong palaspas. At kabang kakantataya ing Hosana, Hosana, ing nuwan niya ing daratang, ing anak ng David. At o yan ing mumunang punto, aburi ko sanang tumpukan ngene. Nung makanano tayang tinggap ing Ginu, makanyan ing pamipakit na, ning kaya katamong pamagtiwala kaya. That we too, like the Jewish people, are actually placing our hope to Jesus. That one day, after the resurrection, our prayers will be answered. Ikadwang punto, yapin ini. King kwento na ning pamaylasan na ning Ginu, pepakit na ke katamo, nung angga nukarin, ing agyo ng gawan ning Diyos, para ke katamo. Ing kwento na ning Domingo na ning pamaylasa, metong yang konkretong patutu at pamipakit, nung anggang nukarin, ing agyo ng ibye ning Diyos, para king tao. Tandanan niya po sana ita. Uling king Biyernes Santo, ikutang kepong pasibayo kaya kayo. King Biyernes Santo, ikutang ko nung ang ganu ka rin, ing pwede ng gawan, ning kamuana, ning tao. Nung nganing Domingo, pepalto na ning passion narrative, nung ang ganu ka rin, ing agyo ng gawan, ning Diyos, para kaya katamo. King Biyernes Santo, ing ikutang tamo, anggang nuka rin, ing agyo ng gawan, ning kamwa, na ning tao. Ewari po, ikayong pengari, ikayong malsinta, ikayong susuyo. Bangkanita akwame, ing kekang susuywan, palsintan, ing sabyat mo, agyo mo ngan gawan, ing ega na gana.
Halimbawa, ing tawong lulugod alayang e agyong gawan, king tawong lulugurana. Ing meto nga pengari, nung malyari kuwanana ampong akuan, ing kasakitan, ampong bayat na bibitbitana, ning kayang anak kapakamalan. Ing tawong susuyo, agyo ng ipalto, ing ganaganang masanting at pamagsakripisyo. Pagkanito, apatangu niya mo, ing tawong susuywan. Ing Diyos makanyan niya, ing kwento na ning pamay lasa na, pamipakit niya at pamipatutuya, nung anggang nuka rin, ing agyo ng ibye, para kay katam. Agyo ng isakrifisyo, ing mismong dangalan, dignidad, panga Diyos, at ing mismong biyena, pangkanita miligtas tamo, king pamikasala, itamong taong pakamalana. And let these 2 points be our guide as we continue our journey and immersion these coming days towards Easter season. O reni sana ring maging giya tamo, kabang bukas Lunes Santo, Martes Santo, Miyerkules Santo, papakit dalaking mas konkreto ang pong partikular, detalyeng paralan nung makananong ingkwento na ning kaligtasan ning tao, kapamilatan na rin niyaliw ang karakter ning Ebanghelyo, da sana tatakpan ing sangkana ning Ginoo, nung makanano tayang tinggap ang pong pigkatiwalan, at nung ang ganu ka rin ing agyo ng gawan para kay katamo, o reni sana ring adwang bage, aga nakatamo, potang umetayang tangalan, ing kayang kamatayan, king Biyernes Santo. Kaya pin po nung sana makaninita mo karakal king Biyernes Santo, ngening Domingo ning palaspas, sana king Biyernes Santo, makaninita mo naman karakal. Kalupada, nung makananong tayang tinggap, magdalata mo naman sanang palaspas. Umetaya mo naman sanang kukulisa king Hosana, Hosana, king kakatas-katasan. At umetaya pa mo rin sanang pagkatiwalan. Aliwang-aliwa, king gewa daring alagad, king kwento na ning Ebanghelyo. Sana, dakalupa ring minunang alagad, anyang metene ing Ginoo, pati ila, me wala, king panimanmana ning Diyos. Always remember how you welcome Jesus in your life. How you placed your hope to Him. At sana, maging yung paganakaini, nung ang ganu ka rin, ing agyo ng ibye ng Diyos, para king tao. Kanita, eya mawala ing direksyon tamo, king pamaglakbe tamo, kaniting banal a parminggo, hanggang miras tamo, king Domingo na, ning pamanyubling mebye. The resurrection, the triumphant victory of Jesus. Amen. Talakad tamo at ipasyag ing kaya katamong kasalpantayan. Sasalpantaya ko, King Diyos, sigpang lubos mayupaya, linalang king banwa ampong yato, at kang Kristo ng anak ng bugtong nga ginuta mo. Pengagliking upaya ni Banala Espiritu, mi bait kang nwa na Mariang Birhen, linasa lalam ng upayang Poncio Pilato, mi pako king krus, mete at mi kutkut, tinipaya karing mete, king katlungaldo, sinubli ang mebye. Pepay tasya banwa, makaluklok wananing Diyos, sigpang lubos mayupaya. Ibat ka rin magbalik yan naman keti, ban mo kum karing mabye, ampong menga mate. Sasalpantaya ko king banala Espiritu, king banala kapulungan katolika, king pamisamakding banal, king pangapatawad daring kasalanan, king pangasubrirang meding mete, at king biye alananga. Amen.
Kapatad, ngening milalapit ni ing fiesta na ning pangasubling mebye. Manalangin tamong tayimtim king ginong Diyos tamo kambening malala makasalpantayanan. Adwan tamo para kay katamong mebinyag para karing magsadyang pabinyag at para king mabino gayato ing mikarake tamong lalong gana king biyen ng Kristo. Karing balang panalangin nga tamong makibat, Ginoo pakiramdaman mo ing panalangin mi. Ginoo, pakiramdaman mo, ing panalangin mi. Baning banala kapulungan, lalo yung makiwangis kang Heso Kristo, king pamaglakbeta, iba't king kasakitan, papunta mo king ligaya, manalangin tamo king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo, ing panalangin mi. Banding pamuntok ding bansa, makiwangis la king anak ng David, king kapakubbaban, manalangin tamo king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo, ing panalangin mi. Banding mibububo king biye para karing aliwa, makiwangis la king Ginong makapako king krus, king lugod na karing aliwa, manalangin tamo king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo, ing panalangin mi. Bani tamong lulub kaniting banala paruminggo, makiwangis tamo king magdusa ng alipan ning Dios, king pamandalakit na, iba't king kamatayan, papunta mo king biye, manalangin tamo king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo, ing panalangin mi. O mapamakalulong ipa, king kapamilataning kamatayan ng Jesus ay anak mo. Pepakit meke kami ing dalan pahinturo king bielang angka. Sopan mo kaming tanggap king kaburian mo para ke kami. Makapamintuan pon makapanaligan timoya. King kapamilatan dareting panalangin. Makapakirake kami sana king bie ang pon lugod mo. Manggaman king alang angka. Amen.
Manalangin kayo kapatad, baning kay kayo at kanakong daon matanggap la, arapaning Diyos ipang mayupayang tuto. Tanggapanes saning ginuitin daon karinggamat mo, king ikapuri ampong ikaligaya ning lagyuna, king ikasaplala tamo at ning mabilog ng banal kapulungan. O ginuing pamaylasampon kamatayan ng Jesus ay anak mong bugtong, papalyarya na kami sanang maging matampa arapan mo. King sarili ming sikanan ala kaming arapat nanuman. Dapot iti sanang ganap ng sakripisyo, apakiyabuta na para ke kami, ing pakaluluampon lugod mo. Iti adwan mi kapamilata ng Kristong kinumi. Amen. Ing ginuman tabe yake kayo, At kekaan timuri, itasyoring puso yu. makatas na laking ginu. Pasalamatan tayong ginua Diyos tamo. Iti karapat dapat ampong matulid. Tunepin karapat dapat ampon matulid, sukat ampon makakabos, ing puriyan ampon pasalamatan da ka, kapilan man ampon nukarin man, o ipa, Diyos sa malugod ampon maganaka. Ampat king kapamilata na ning makakabos ng pamahilasa ning anak mo, may biyasa yang kinilalaking meto yato, nung makanano ng dapat puriyan ing kamalan mo. At king epa sabi ng upaya ning krus, sinibul ing kayatulan king yato, at ing kayupaya ng Kristong mi pako king krus. Ulin ito, o Ginu, ikami man kayagum ding anghel ampon sablang banal, kikilalanan da ka at king nipnong tula, ngamingan pupuri. Ikapin ing banalo ipa, ika ing sibol ning sablang kabanalan. Ulinitay panigapumi, itugtog me ing espiritu mo, antimo ing titipang ampun kareting ayin mi. Ban pabanala na lang at para ke kami, gawa na lang katawan ng pondaya, ning ginuming Heso Kristo. At atandanan mi po, kanitang benging mi pagtaksilan niya, at bayo na kusang luptinawon ing biyena, king pamaylasang pon kamataya na kinwane ing tinape. Pepasalamata na kaampon pinuri. Piraso ne ing tinape at dinwang neti karingkayang disiplo sat ngana. Tanggapan yeti ikaw ang anak kanan nye. Iti ing katawan kuwami daw para ke kayo. Makanyan mo naman kay ba't naningapunan kinwane ing kalis. Pasibayo pe pasalamata na kaampon pinuri. Denwang ning kalis karingkayang disiplo sat ngana. Tanggapan iyeti ikaw nga nat minumko kaniti. Iti ing kalis ning kanakong daya. Ing daya ning bayo at talang anggang tipan. Amibubu para ke kayo at para karing sablang tao. Keta mi patawaran lading kasalanan. Daptan yo'y ti anting kapigaganakan kanako.
Ing misteryo ning kasalpantayanan. Inyangening gaganakan mi o mapamakalulong ipa, ing kamatayan ang poning pangasubli ng mebye, darawon miyake kay ting tinape ning bye, at ing kalis ning kaligtasan. At layon ming pasalamatan keka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo at sumuyo keka. Ikaming ansanang mi sulu-sulu king katawan ng pondaya ng Kristo, tipuna na kami ang timong metong, ning banalay espiritu. Kanakan me o ipa, ing banala kapulungan mo makalaganap king meto yato. Ban miganap ya king lugod, kambe ng Francisco ing papa mi, i Florentino ing obispo mi, ipasya ing obispo emerito mi, ding sablang obispo pari ang pon diakono, at deting kekang anak at tinipon ban makisan metong, kaniting pamisulo king bangkete na ning Eucharistia. Ganakan mula naman ding kapatad mi aminuna ng pepay nawa, king pihong kapanayan na ning pangasubling mebye. King pakalulo mo idala mo lo at ding sablang mayango na bye, ketang masalang arapan mo. Pakalulwan mo kamingan, gawan mo kamingan karapat dapat magkamit king bye alang angka. Ban kambe ning Juan a Virgen Maria ing induna ning Diyos. Kambe ng San Jose ng esposo na. Kambe ring Juan ay apostol, lalong-lalo na Santiago. At ding sablang banal, ami biyebye kalugod-lugod ke kaking ke kabanding panaw. Apurian ang pon apaligayan da kasana, king kapamilata ng Heso Kristo, anak mo. King kapamilata ng Kristo, kampena at keya, ipang mayupayang tutuka kumning panala Espiritu. Pupurian takat parangala, manggaman king halang angka. Anting meto nga pamilya, mausta mo ngeni, king ipata mo nga tsubanwa.
Ikabos mo kami king sablang Maroko, ipa. Malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi. Ban king kasopa ning pakalulo mo, mitimawa kaming parati king pamanalipa ning kasalanan. At mikabyus kami nga lang kasasagkulan, king sablang kaligaligan. Kabang panayan ang pon pagsadyan mi, ing panyatang ng mipnong ligaya, ning talapangabos ni Jesu Kristo. O Diyos sa ipami, ing ginuming Heso Kristo, sinabi na karing apostol na, ing kapayapan lalakwan ko ke kayo, ing kapayapan ko babye ko ke kayo. Mula sana babalikdan ding kasalanan mi, nune ing pansinan mo, ing kasalpantayanan, ning banalakapulungan mo. Layon meng pamayapan ang ponpisan metungan, agpangking kaburian mo, ikang mabibiyang pon mag-ari, manggaman king alang angka. Amen. Ing kapayapaning ginuman tabe sanang parati kaya kayo man. At kay kaantimurin. Ipakita mo ngeni ing misasan metong tamo king kapayapan. Kapayapan po kaya kayo. Niyo ing kordero ning Diyos, ing tinape na ning pie, pilasan ang pon lawenyo, ing kayapanan ning kin. Gino, kumatampang tanggap keka, dapot iyagkas miya ing amano mo, kumayap na ako. Amen.
Atenta mo pong second collection para po karing alay kapwa. Kaba pong mag-second collection tamo para king alay kapwa, mapilan mo pong paganaka para king tuntunan, karing kaya katamong kapag masusyan nganing daratang banal parmingko. Bukas po, Lunes Santo, ing kaya katamong misa magumpisayang alas 5:30 ning panapon. Pero bayo po ito, itang alas 4, may exposition tamo po ning Blessed Sacrament. At itang alas 4:30 ning panapon, umpisan tayo ing kaya katamong Lenten Recollection. Kaya agkatanda kayo pong datang maranon at makiramdam king Lenten Recollection tamo ang magumpisang alas 4:30 ning panapon. At kaya rin na po nito, takikiya ing kaya katamong misa. Para po king Martes Santo, ang popang Miyerkules Santo, ing kaya katamo pong misa magumpisayang alas 5. Ita pong alas 4:30, yapin niya ing kaya katamong exposition na ning Blessed Sacrament. At ita pong alas 5, ing kaya katamong misa. Expanded homilia po. Martes Santo, ang popang Miyerkules Santo, eko po sana malilito, alas 5 na ning panapon ing kaya katamong misa. At itang Huwebes Santo, ing kaya katamo pong kapag masusyan, magumpisayang alas 3 ning ugtong aldo, ing pamandakit king Cordero, karin king Sitio Virgen de los Remedios. At kaya rin na po ning dakit Cordero, takikine po ing misa para king tauling apunan. At ing kaya katamo pong pisamban, misaraya, itang alas 12 ning kapitangang bengi, para po karetang magbisita iglesia. At itang kaya katamo pong Biyernes Santo, alas 4 ning Galingaldo, gawan tayo ing kaya katamong istasyon na ning Cruz, magumpisa ka rin king San Miguel. At alas 12:30 ning ugtong aldo, gampanan tayo ing pamibule-bule karing 7 tauling amano na ning Gino. At kay bat itang alas 3 ning ugtong aldo, gawan tayo po itang Good Friday liturgy. At itang alas 7, prosesyon ning pamaylasa, apong kamatayan na ning Gino. Ding aliwang detalye, i-announce minalamo po, kareting mapilan aldong daratang. At pakisabi ko po, retang kopya na ning kaya katamong schedule, malyari kayo pong kumakarin king opisina, bang kanita kayo po malito, karing niyaliwang oras at pamibayo na, daring balang kapag masusyan. Dakala salamat po. At kaya rin na po niting misa, detang katagal king pamamendisyon ning palaspas, pwede kayo pong lumapit kanako kay king Arap at bendisyonan ko la ring palaspas yung bendisyon. Talakad tamo po. Manalangin tamo. O Ginoo, pasalamatan da ka kareting banal mong kalam, ing kamatayan na ning anak mo at dana na kaming kapayapan, at patibaya na kami kasalpantayanan. Ing pangasubli na namang mebye, di na kaming pamagparati, layo na kaming tayran king kaligtasan. Itiadwan mi kapamilata ng Kristong ginumi. Amen. Adwang paganaka, ing Ginu tatanggapan tayo, because we are placing our hope in Him. We are trusting Him.
Ing kadwa, ing ginu, etamo kakalingwan, ing kwento ning kayang pami paylasa, metong yang paganaka, nung ang ganu ka rin, ing agyo ng gawan at ibye, kaya katamong kaluguran. Kaya kayo pong sablang tinagon at mekisan metong kaniting misa, dakala salamat po kaya kayo man. Ing ginuman tabeya kaya kayo, At kekan timurin. at bendisyonan na kayo ning lubos mayupayang Diyos, ing Ipa, ing Anak, at ing Espiritu Santo. Amen. Ing misa mayari ne, umetana, king kapayapaan ng Kristo. Salamat, King Diyos.